Image TV miyang tawirib sing utam kumandarim na kurumjari loina na ngasigi maroiba pau pijari. Numit mari ni chathagadaba kunmathoi suba Governors Cup Fencing Championship 2025 ngasidagi hodokre. Security, trade and development reimagining Indo-Myanmar trade amidst regional conflicts haiba hiramda national seminar pangthokre. BJP के MLA मसिंग सुन लाइब्रेरी स्टेट असिदा सरकार सेम दब हाइबा असि ताकबदी मियाम की थाजब मांगने हाइबनी हाइना AICC मणिपुर इंचार्ज सट फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमसुंग सेक्रेटरी जनरल फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया FCA अमदी सुनील एलांगबम प्रेसिडेंट मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अथोब मिथुंग थरमपु अमदी अखनब मिथुंग सिंगोइना सरुक याकी थरंग मरी लेना गवर्नर अजय कुमार भालाना हाइकिबदा गवर्नर कप असे सुमृतगी ट्रॉफी खकिनते मसी शानोय सिंह अदुगी थौना थमलिबा पांडम अदु फंगनबा लेप्तना होनबा अमदी कैरेक्टर बिल्डिंग अमखकनी ngasi शानोय सिंह असना इंटरनेशनल की चैंपियनशिप ता माई पालकटुना स्टेट असगी अमदी लेबाक असगी मिंगचत पोरकपा ngमगनी हाइबगी अचेत पथाजबा थमली हाइना फोंगदोके चैंपियनशिप असिदा पुनः शानोय सनीग कुनग निथोइना ngakpigani सनी कुनना सरुक यारी have always been the pride of India. Time and again, our young men and women have shown the world that with determination and hard work, nothing is impossible. In the coming years, I firmly believe that many among you sitting here will represent India in international fencing competitions and bring glory to our beloved state and nation. Chief Medical Officer Kaksing Miyang Makada Medical Disability Board na Kaksing District Lariba Disabled Singi Disability Facilities on Megithoram Ama Hayeng Community Health Center CHC Kaksingi Conference Hall la ayupung tara regi hauduna pangthok lagani maramasina board members singna ayupung mapan gamini nipunga phawi manungda report tornaba CMO Kaksing na kanglak pagalonena disability certificate apply toning singna lakna basu serosina haire अखोई कोर इश्यू दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वन नेशन बिल्डिंग दा सरुक याबा खकनते इंडिया की रिपब्लिक दा मणिपुर की पोजीशन असि करिनो खंगनबा मणिपुर अमसुंग इंडिया असि करिनो हाना खंगबा मथौ ताई हाइना लोक सभा की MP डॉक्टर अंगोमचा बेमोल अकोइजमना फोंगदोखरै ngasi डिपार्टमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी ना कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग अमसुंग कामाख्या कॉलेज यांगथांगा पुन्ना खुसमनदुना सिक्योरिटी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रीइमेजिनिंग इंडो-म्यांमार ट्रेड एमिड्स रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हाइबा हिरमदा नुमितनिनी चथगदबा नेशनल सेमिनार हौदोकपगी थरमदा महाकना वाफम असि फोंदोकिबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की कोर्ट हॉल पांगथोकिबा थरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना हाई इरांग असिना मरम ओइरगा इंडो-म्यांमार बॉर्डर दा ललोर इटिक तौबदा अहोंग लाकलिबा असि लोकल कंज्यूमर ओरिबा आइखोइदा खक सोकपनी अदुबो लुक इस पॉलिसी गमरी लेना तरुकलिबा इंटरनेशनल ट्रेड असिगी यामना कानगदौरिबा असि कनानो आइखोइ असि कदाइदि यावी हाइबा असि खनबा मथौ ताई बॉर्डर ट्रेड तौबा मतमदा इंडिया ना म्यांमार गा मरी लेनै हाइरगसु आइखोइगी खुदोंसाबा असि करिनो लुक इस पॉलिसी दा चीना की डायमेंशन असि पूरा लौथोकलग थमी मसी इंडो-म्यांमार खक्तदा येंगबा यारोय इंडो-म्यांमार चीना हाइबा ट्रायंगुलर फॉर्म अमदा येंगदबनी चीना ना मखोइदा कैदौरी येंगलगा मदुगी मतुंग इन्ना जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन असि तौगदबनी हानिगी ओरंबा ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट असिसु काइथरकले प्रोटेक्शनिज्म सु कन्ना कनखलकली आइगी इमानबगा ललोल इटिक तौनी हाइबगी मोंग लाकले पृथ्वीदा हौजिक थोकलिबा जियोपॉलिटिकल अनसेटलमेंट थोकलिबा असि मनुंगदा म्यांमार सु अमनी ट्रेड असि कोऑपरेशन की खुला अमा ओइना येंगबगी महुत्ता पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक की अरोइबा अमा फंगनबा सिजिनबगी मोंगदा लाकली सिगी होंगलिबा मयाम असि अचोवहंग कया अमा थोकली मोरे थिंजिनखिबा असि लोकल कंज्यूमेशन दा खरा सोकपा खक्तनी हाइना लवी हानगी लुक इस पॉलिसी असिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯖꯤꯑꯣ ꯇ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ पैसा थादरक्लिबा मयाम असी चीनाना म्यांमारदा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट तौरिबा ऑयल एंड गैस स्पेशल रेलवेज तगा तौरिबा मयाम अदु येंगलगा इंडियाना कोना इन्वेस्ट तौरपनी लेबाक असिदा तौरिबा ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट डिस्कर्सेस अमदे नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट असिदा मणिपुर असी इंडिया की कदावाइदा लई अखोई नेशनल एजेंसीज करीनो खंग मथौ ताई हैना फोंदोखी ngasi throm aduda Manipur University ki vice chancellor professor and Lokendra president school of social sciences Manipur University ki dean professor Memsa Loitongbam amadi department of Southeast Asian studies MU ki head professor Singlen Maisnam na guest of honor oina saruk yake fardu nang yeng lai tarin lawful action loge di hai nang yeng lai dori bra si ada nang highways mai thingune nang hindu ka muslim kan ren tra upper caste ka lower caste ka kanadana adu highway do chat jadre hai ba moi adu maina leng ngam gadra ba aduna oi roi da bada district to hon mane ba na aduna ne ko jackson mam tai po chum chum bom chang ba BJP की MLA मसिंग सुना लाइव स्टेट असिदा सरकार सेम दब हाइबा असिना ताकपदी मियाम की थाजबा मांगले हाइबनी मरम असिना अनौबा मियाम की मिहुत अमा खन्नबा मिखल पांगथोक हाइबा असि कांग्रेस पार्टी की डिमांड हाइना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमदी AICC मणिपुर की इंचार्ज सप्तगिरी शंकर उलाकाना फोनोक्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC न सिंदना कोनुंग ममांग द लेबा सिटी कन्वेंशन द पांगथोकपा नेशनल वाइड प्रोटेस्ट की मनुंगसन सथरीबा वोट चोर गादी चोर की स्टेट लेवल रैली की थरोंग मरी लेना महागना मखाटारन हाई कांग्रेस पार्टी की लुसिंगबा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओरिबा राहुल गांधी ना वोटर लिस्ट सथरीबा अरानब कयागी मायोक्त संसिलिबा खोंजंग मखाटाना हेन कंसिन संसिन की गनी खोंजंग असिगी सरुक अमा ओइना सेप्टेम्बर 31 दगी अक्टोबर 31 फावा सिग्नेचर कैंपेन चटदना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दा मियाम की वकत असि लानकत कनी संसिलिबा खोंजंग असि अखोगी हक कंजनबा अमदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बु कन्नबा अमखकनी मसिदा लमदम असिगी मियाम नसु लेबाक असिगी डेमोक्रेसी असिबु कनबदा थौदांग लौमिनसी हाइना फोंदोखी मणिपुर की मतंगदा पल्लदुना महान हाई स्टेट असिदा BJP की MLA मसिंग सुन लैरबसु लेंगाक सेंबा ngамदना प्रेसिडेंट रुन चलाई दुना लैरी मसी लमदम असिगी मियाम की थाजबा मालकपनी थोकने इरांग असिगी वारसिन पुरक्तुना लमदम असिदा तंगदु लैताब अमा पुरक्पा ngамद्री स्टेट असिगी साखत माइकैदसु थबक पाइखटपा ngамद्रे हाईवे की फिल्म अदुकी मतिक फिल्म सोखनदुना थमली प्राइम मिनिस्टर नंगसी फाव स्टेट असिगी मतंगदा तुमिन लैरी लमदम असिगी मियाम की पुनसिबु लुमना लौद्री असिगुंबा कया सिंह असिगी मायोक्ता कांग्रेस ना ngasi फावबा लाउदुना लाक्लबसु तादन लैरी मरम असिना स्टेट असिदा अमदी सेंटर दा कांग्रेस ना शक्ति पाइबगा लमदम असिगी साखत लंबी अमदी मियाम की तंगदु लेताबा पुनसी अमा थंबा हाइबा असि मियाम दा स्टेट पर थाजब थमली हाइना फोंदोके Rahul ji wanted to come to Manipur and will plan his tour visit sometime this year. Definitely, he sent his regards to all of you and he has asked you to stay strong. We will overcome this day and ensure that we all will move towards a brighter future. And thank the organizing team once more for organizing a wonderful rally. थरुंग मरी लेना CLP लीडर ओकम इबोबिन हाई होजिक BJP ना मखोई मायोक्ता लेबा सिंगी वोटर लिस्ट सिंग लौथोकपगी थबक चथब हौरकली मसी आसामबदी मणिपुरसु हौरकदौरी मसिदा अखोई मिपुम खुदिमक मिकुप नहम सिंगदुना सिंगना लेबा मथौ ताई हाइना फोंदोके तना आइन उजबता ngarangsु तमिलनाडुगी चीफ मिनिस्टर अदुमागी शिक्षासिंग ताई यावना रैली तौदा बिहार चले अदुमाई तौदु असम जो महौकदौरे अदुमासी पोता मक्सिंग अखोई खुदिमका मसी डिफरेंट ओवर प्रोटेक्ट ओवर द पावर अदु असम की लोरकाना अखोई मणिपुर पंजाब यूपी अमुक लाकदोई रिलेशन से ओय अखोई शेड्यूल की मतुइना अदुना कोई बिहार दा तौरिबा अदु असम दा तौगदल को मैं पोता मक्सिंग से अखोई मणिपुर सो अखोई सब यावी हाइबा एग्जामिनेशन मतम खक्तदा लारिक पावना महिरो सिंगी पुंसी फेल ओहनबगी मचाक सादा मरफुदाक मापन हिल्ली हाइना खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी MLA शेख नूरुल हसन ना फोंदरोकली वाफम असी
United Youth of Category Senduna Hokiba August ki tang ahum da pangthokhiba ahumdak suba category open written quiz competition gi manamatham yathokpa gi throngma mari lenana mahangna phonokibani Manipur Press Club da pangthokhiba throm adura category assembly constituency MLA Sheikh Nurul Hasan amadi United Youth of Category President Riaz Khan na thorom gi chief guest amadi president oina saruk yaki throm adu gi chief guest gi warul peduna MLA na makhatan hai Mahiroi weddingai matamda prize phangba phangdaba thidana tongan ba makalgi competition kya yaw haibasi mahiroi singi oina tangai fadaba amani competition kya saruk yaba asina mahiroi adugi personality hengat hali masina mahiroi punsida mai pakpa mi ama oina ba hona ba matamda achobu mateng oheli amromda mahiroi singna exam naksiga laba matam khaktada larika hen paba asina mai pakpa ngamloi matam naina Sangsata Larik Paba Matautai Hayaduna Lamdam Masigi Mairoi Singna Tongan ba Makali competition Kia Saru Yanaba Honasi Haiba Wakamsu Pondoki. Mai Bana, Madara Yang Chena, Madara Ozana, Nampuda, I was the punishment that the power and Pahan Sana Windy, I father the go, one of the Wakan among the Tamaga. Number one, and the art of consistency. Example India government of free movement or Helagani Lautok Krabasu, Nasi Power, National Highway Sing the Satok Session Yadan Laiba, Asina, Cookie Sing, Taliba, separate administration, Asi, Miam, Kangdan Domina Pito Krabra, Signare Haina, United People's Front, UPF Manipuri President, Nongtombam, Rupasandrana, Fondorkli, Wapam Singasi, Lupasiki Kungatrelak Suba, Foundation Day Thorum, Kodung Lampak to Leba, Lamyan was Sanglen, the Pangto Kiva Throm, Aduga Mari Lenana, Mahana Fono Kivani, Throm, Aduda, UPF ki President, Nongtombam, Rupasandra, Nipko Vice President, CS, Brain Kumar, Mapi Council President, KC Romeo, UCM President, YK Duran, AMPFA gi President K Thoiba Mitai Kada gi President H Priyo Kumar Amadi Imphal College gi Department of Political Science ki Hanagi Head of Department ke Strategy na Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Singona Sarugya ki Nongthomam Rupasandra Makha Taduna Hai Kumja Lising with Samapan Marpudraga Nipan gi August ku Nipan da Sapong Lakpa UPF na ngasi phauda dignified existence of gi motto Makhada Lamdam Masida Lairiba Kundaminariba Sing Amadi Tamgi Kenaba Tamdana Manaba Mieng Amagi Makada Nuksi Chanana Amatoina Himinaba Tabak Kaya Pangtokuna Lak Ingecherak Asida Lone Yadaba Mapa Lamgi Dagi Naron the Sangsilakpa Kuki Narco Terrorist Singna Lamdam Masibu Machiatana Tugaina Bakan Hodari Loinana People's Union for Civil Liberties na Manipurgi Irangi Mramda Tongan ba Aranba Yumpam Weraga Ponkiba report adu akan mo condemn tawi Asumba Aranba report asina lamdam asida ing tappa poropagi mahuta aso irang ama thonabagi masak ama oheli amadi sahi asigi February thada India ki Home Minister na Manipur ki highway singda free movement yahalagani hai ki wafam adu ngasi phawa thabak ta onthoklaktri masina maram orga mapalamdagi naro sangsilakpa Manipur thugaiba pamba mitop singna taliba separate administration asai naro pirabra haibagi singnaba sauna leire hainasu phongdokki अखोज लेरुबगी कानबदो अखोजो चपचाना फंगन बिउ हाइबा आइडिया अम मणिपुर ग वाखलुंदा अखोय लेजब यूपीएम नि मरमदुना ngasi खुनाइस ते लेमिनर अखोय खुदिमकचे अखोय कांगरु अमा खाइदना अखोय सिगी ओइना लमदम सिदा अखोय लेमिना सि हाइबा वाफम यूपीएम की माइ कैदगी ngasi की फाउंडेशन डीएससी की माइ लेना मियाम द थमजरी Development and Protection United Voluntary Organization DPUVO Namboli Kuntra Suba Foundation Day Gamari Lena Nomi First Aid Training Program Come Awareness DPUVO Nambol Amadi Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch Na Kusamana Sinuna Lemopopam Public High School Lemopopam Amadi Nambol Higher Secondary School Foijing Nambolra Ngasi Pangtokre from the DPUVO President Taurem Khab Kuman Working President K Suleshwar Secretary Toksom Lamjingba Amadi Atai Thomising Su Saruk Yakibulana Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki Secretary Su Oiba Trained First Aider Dr. Huidrom Romena in School Lasigi Mairo Singda First Aid ki matangda takwi tambi
Matam Sauna National Highway Kuntraga Taret Lambi asi Sengut Sagat Labasu Nasi Pawa Loisin Bangamdri Aduga India ki atopa mafam singra leiba National Highway singa yengnaru buda sama the sama kenam the Thambiri haina ngasi All Jibam Road Transport Drivers Union AJRTDU ki office ta pangthokiba pawimpham amada AJRTDU ki president Nomaitem Sadananda Maiteina pawisingda phonokhi mahakna makha na phonokibada thasigi tang kunga manga National Highway contract taret ki Kaviron amadi barak kungi manakta matam kuina bullet gari thaujaba huikap makha leka yai poktagi thonawjam Dharmendra Singhi bullet gari adu barak turelda accident thoktuna laikhidabagi awaba phonduk sabaga loinana mari leinaba Manipur lengakta wafam kya phonduk sari haiki nung dolandagi na civilong phawba leiba thong asi yamna phattaba asina maram oiraga National Highway da gari thaiba driver isin inau kaya singdi awaba masak oire National Highway amada gari saka tramari panba tratuk panba satpa yadaba lambi sembagi quality control tawdaba ngahak ki temporary lambi semduna leiba asina maram oiraga highway lambi asida gari thawriba isin inau kayana lambi asida thawbada kari numitta natraga kari thoklagaba haiba wakhal ngasi phawba miyam gi seba tawduna laklei driver singi awaba kaya sing asi yengbiduna athubada National Highway contract rate lambi asi phajna satpa yaba mawngda sembiu haina wafam kaya amasu phongrokli ngasigi pawmising unabagi mifam aduda Vice President Pratap Singh, General Secretary K.S. Gopeshwar Singh amadi Finance Secretary S. Roman Singh asu saruk yaki Gani sih, ada usaha kultur sih, asih matam sana, barang sana, mungkin tangguh letak mengenai nampak kau mendiu ada kerana orang jadi orang transport dan orang ini lagi mereka Nong targana ising tumba nungsa sargana upul thoktuna satpa nungaitraba lambi ama oiriba usiwa hidden achowa lampak masindagi usiwa kabui khul usiwa Wangbal lambi sing amadi usiwa awang lekai dagi bengun gi salamat bazar masin phawba awapali lambi yauna punna kilometer marimuk sangba lambi asi Mangphan Assembly Constituency gi MLA Kongkham Ravindra Singhana gi mieng makhada usiwa Students Welfare Club na JCB amadi roller sinaduna semjin khrei Mairoi Singna school sathok chasin tawba amadi miyamna lambi asi satpa matamda khudong sadaba kaya Mayuk nariba asigi yengduna MLA gi masagi lanai pocket tagi sel puthokuna lambi asi semjin kibagi damak lamdam adongi miyamna haingai leitana MA bru thagalakpa phondurakle Tasgi mapanda Khergaw Yumkhaibam makha lekai da leiba Yumkhaibam Aziz Elias Angangu Imphal East Commando gi team amana mayum nagi phadana puraga Tamtina Purapada Senava Commando Personnel Singi Matakta Higher Authority na Action Lokot Haina Yumkhaibam Athletic Development Association gi Secretary Yumkhaibam Naza Karna Phondo Khrei ngasi Manipur Press Club ki Kauru Hall pangthokhiba paw infam amada wafam asi phono luduna Yumkhaibam Naza Karna hai thasigi mapan ge ayuk pung mari khara helakpa matamda yumgi thong hangu haina thong thilakpadagi thong hangluba matamda police oiram ki policing aduda kari lerege haina hangluba matamda nang angang natra hairaga wahang pahung tawduna police ki jepsi da namduna phu saiduna pukhiba aduda kari gi mahakpu puribano hangluba police officer aduna nang KCP PWG gi mioi natra natraga loinaba sale collection tawba nupi adugi leifam tau nangna paiba khulai pothro haiduna mari makhong samnadaba wahang kaya tarokhi adum oinmak police na hanglakpa wafam sing aduda ID haiba sing aduga kayumba mari amata leinade haina khumki loinana police ki mioi sing aduna phuba yaba phurumatung yumgi mida phone tawraga mahakpu lowba laknaba khanglakhi loinana yumda police officer khar laktuna family ki statement lowki amadi lakliba officers sing aduna phongdrokpada police kharana tawkhiba thabak adu lali adu SP suti leibana action lowbada khara pharak tare thodok asida senai bangi mathakta inquiry tawduna SP head officer lakpaga report
थागतलगा एक्शन लौखटलगनी हायरगा ngasi phawba karigumba action amata लौखटना लैब असि अथुब मतमदा एक्शन लौखटपियो हायनसु फौदोके ताना फुगो याबो फुरगा सिनरागा हौजिक फौची नरिबा पुलिस पर्सनल सिंसे पुलिस की ओइबा लो की ओइबा लखम थोकबा एक्शन लौद्रगदि अखोय मखन कयागी खोंजंग जंगछलकनी अदुगा पुलिस पर्सनल सिना वीडियो कॉल तौरिसी मखोय पुलिस की स्टेटमेंट लौब मतमदसु हारिबा मियोय खरासद तौई मान मियोय खरा अमसु कनलबनी सिगिसी प्रेस मीडिया की थांगदगी उरकांदा अथुंबा तौबिबे सिनि नाउसुनसु अथुंबा तौबिरो Online money based games pu lengak na thin khibagi mayokta Indian gaming company A23 na silence directory popular contests pu khudakta thingjinduna industry asigi tungda warikadab singningai OFM da warikhanba yariba law amagi mayokta thangalakpa ahanba case ni hairi Prime Minister Narendra Modi gi lengak na asigo games thingjinaba law ama issue haukiba sayola tawkibani adubu industry na di masibu लौसिंग अमदी हाइसिंग युमफम ओइबनी मसी गैम्बलिंग नते हाइरी गैम्बलिंग दे इंडिया दा यामना कन्ना अथिंगबा थमख्रबनी टाइगर ग्लोबल अमसुंग पिक 15 पार्टनर्स हाइबा वेंचर कैपिटल फर्म्स ना होनोखिबदा लिसिंगने सुंग कुमा पंडदे इंडिया दा डॉलर बिलियन अहुंग दशमिक तरुक की सांग योरगनी A23 ना कर्नाटका हाई कोर्ट ता केस अमा थांगतख्रे Rami amadi poker games offer tawriba A23 na haikibada haisingba yumpham oiduna online da sanariba regimented business games bu law asina criminalize ohelle anover law asina state patronalism gi product amani A23 na makhata na phondokibada Rami amsung poker gumba games of skill bu apply tawrukpada unconstitutional ni haina lauthokadra ngasi file tawkiba asi public ki dinate adubu Reuters nadi review tawkhre haikre July dagi kipta Russia na mi hatpagi thabak sathrakli ba asida European Union gi Executive Commission gi head Ursula von der Leyen na kanna yang da phongdoki masina Ukrainian capital da leiba European Union gi delegation gi mingchachu sathi na sohole Russia na bomb thadaduna angang mari yauna mi trangma hatkrei mathon manga wangba mi leinari ba building ama thugai krei British Council malak to leiba European Union office adusu mang takhan krei von der Leyen na akan bawai sinaduna makhata na haikibada delegation dagi meter Yankhaim Koktamak La Pam from the second Kungi Manungda Missile Anina hit Tauki Lanadu Losin Hanabagi Pandamda US na Lusingduna diplomatic offensive Sathaki UK Prime Minister Sir Keir Starmer Nasu Russia gi Vladimir Putin bu Santi gi Asabu Thugaibani Haina Maral Seki Sanabagi Pauda Task tang kunmari dagi hauduna timta tungna saruk yaduna Thambal Marik College Oinam da All Manipur Volleyball Association Impal NSS Unit Thambal Marik College Oinam amadi Sewana punna kusam naduna sinduna sathrakiba kungamari rak suba mini boys state level volleyball tournament 2025 ngasi losin khrei volleyball losin bagi thoramda Thambal Marik College Oinam gi principal professor KS Mohan All Manipur Volleyball Association gi president NG Inausa IWDVA की President L Zugindro TMC ओइनाम की Mathematics Department की ऐश्वर्दी SS Tomba Zoology Department की ऐश्वर्दी Dr. M Swamendra Madi Social Worker थिंगबाइजम Swarin Kumar na अथोबे मिथुंगन ओइना सरuk याकी Volleyball Finance Match अदुदा AMIMYDO मैंग इम्फाल ना SVA Hydro Jambu set ahum ama da point kunmanga kulhumdoi kunmanga tramanga tramari kunmanga amadi kunmanga kunda maithiba piduna winner oikhre winner oikhiba AMIMYDO mayang imphal amadi runners up takraba SVA Hydro Jamda sale gi mana piduna puning thawatki District Kang Association Jirbam Sinduna Thasigi Tang Kundagi Hona Jirbami Bauprada Laiba Lamland Community Hall Kam Kangsangda Jirbam Kasaramadi Hela Kandigi Kankut Kunmatho in Saruk Yaduna Sanari Batrama Suba Let RK Lalasana Memorial Mixed Kang Tournament 2025 Ki Ngasi Shanikiba
preliminary league round Mesta MITL A Zirbamna Isiel Club Dibong Bibu Panjal Taruk Mga ada Mighty Pikre Hayang Sil Pungama Taba Matamda SAYC so ating B Zirbanga LEB Vaufra Siga Sanagani Nasi Sanaki Ahan Hap Mamangda MITL A Zirbamna Isiel Club Dibong Bibu Panjal Ahumanida Mangin Taduna Zatki Hap Aniswa Hapta Animagna Kangkan na kamnaki adu api ba matamda MITL A Zirbamna Isiel Club Dibong Bibu Panjal Taruk Mangada Maithiba Piki Hojik Aroi Beda Moroi Pahunu Pijari Numit Mari ni Satagara Kurmato Suba Governors Cup State Level Fencing Championship 2025 Masidagi Hotokre Security, Trade and Development, Reimagining Indo-Myanmar Trade Amidst Regional Conflicts Haiba Hiramda National Seminar Pangtokre. BJP ki MLA Masing Suna Laiba State Asida Sarkar Sem Daba Haiba Asina Takpadi Miyagi Tazaba Mangle Haibani Haina AICC Manipur in Charge Saptagiri Sankar Ulakana Fongdokre. Online money-based games Thinjin Bagi Mayokta Indian gaming company A23 na challenge Taurakre. Nasigidi Mes Paulum Sandok Saba Matang Sulu Jire Miyam Mukana Kurumsari.